Motho mo le tlo mo lematsa man just motho mo mama ulala nabantwana omunye uyamdraga maqedwe uyabaleka wena unana ku clever ye ngizamcacisa abantu yabo ndithi uNhlanhla yena okwena wayingihalele wena abuto omgagayo ke omncane ke lo wezinto omncane esikolweni just Mr. Jones. Hey guys, la bona re fihlile mona ha Makhumalo ska hane re tshilo re tlo mo thola muzi ke yo re mothotse o le neng ke le jwetsa ka yena hore ke mole o robetse le bo ausi ba hae o robetse leng o gaipile o robetse le ngwana ntato hae a re ipale ausi wae a modraka ke yo ke le jwetsa ka ke tlo le tlela le part 2 le wait ke mo ke yo follow up wa ga sebile Koko Makhumalo kiyo re tlile lena mama re teng kiyo re tlile lena kimo re tlile lena mama kiyo tula fatshe mama ubalela balekela ntombi muzi ubalekela ntoni motho mo le tlo mo lematsa man just motho mo mama ke ba fela wow balekela mama ufuna ibasa usesile fail ubalekela ini ke ubalela ini xa sibuza ngabantwana ukubaleka akho nto yaziyo nje uyazi xa sifika ku-10 bra Makhulumani ube mdaka nje asifikanga kuwa Makhulumani ndiyazama unicakisena cacisela uba nina nifike ngodliba ingxaki yasithuka basenoyenza ulalela ke motho molo kiba bana emampili ubaleka naba abantwana lapha ulala nabantwana omunye uyamdraga maqedwe uyabaleka wena unana ku clever ye yima asinobanga le ntwana khani ye khawuzimele wena icho ke thetha olethi abantu bafika ndiyatyholwa utyholwa ngantoni kuthiwa mna kuthiwa wena uthini awuyazi labantwana laba bayakhala atumela ngizomthetha atumela uwenzeng the time ulele Undragile and then Anja. awusha nana ke awusha jwang ukukudla wena yadliwa ukudla kanjani jwetsa mama Ungrayipile. ugrayipile wena mina naye besizwana na uya wena untinela le attitude hle lava sayili over maphondo utina jwang ka di happy yes wena unjani kanti nabantwana awuyaphapha man apha kanti wena uzela ukuzolala nabo hey ndiyakubuza mamela olethi ari mamameleng o lady asimlalela uthini ari mmameleng uthini uphendula into ebhadlileyo lento lena into oleli bengayazi nobe ubungayazi ucinga ntoni kubamela uchaya umntana ngogwayi wena ubungayazi uNhlanhla le yena sayiqala kahle uqala ntoni negazi lakho uqala kahle yena wayehlele ngihalela wena ubhuti omdala kangaka bongamhalela uyanginyanyisa akamnqandi ngani njengobhuti uthethi mntakwethu irongo lento nifuna siyenze mama kama unobatla fela mama tlolla ngwana o wa itella re tlo gutla kwa yena o tlolla please ubani wa yetsa ntse tlolla ngwana o ngizamcacisa abantu yabo ndithi uNhlanhla yena okwena wayingihalele abuto omgagayo ke omncane ke lo wezinto omncane just Mr. Jones omncane yena kuthi awuthi ngikhulume nalo bhuti omncane yena at least wena sister
Yay, mama, ke tlo le mali. Omncane yena, Mama ke tlo le mali. uzobaleka myeke the. Mama, ke tlo le mali. Omncane yena. Sifuna ukwazi why. Omncane yena. Mamela makhotman. Omncane yena umenze ntoni? Wena singafana silwa nawo asilwe. Engxakeni why. Bengixoxisa naye ngathi nguwe ingathi yabo ngathi uyamamela. Yabo sister ne. Unhlanhla ngiyayicacisa Okay, siyakuva yena ke, siyakuva. kudala yabo engihalela. Omncane lo wento. Lo umdraga ke. Why umdraga? Ngicela imali mina. Mama ucela imali nomdraga. Ulale nomntana wakini. Hayindima mfethu yena nguye ne. Yo, ke batlile ke morwa ka. Akhonto mahala. Motshwareng la ba. Makhotman. Awuna ntho mahala ya shit man. Inoba. Akasazi. Wantina la ka. Mfondini awusazi okanye uvela. O batla le mopocole fatshe la ba sa game. Ayingomntakwethu. Khotman mamela. Khotman mameleng go wena go bala le ngwanene mo drake. Rapist. Cha itayi imali yena ize ithanda lo lethi. Ingxaki leyo. Ingxaki lokho ukuthi ntontelela abantwana bakho. Kahle kahle uyangidelela wena. Ukhohlakele. Hayibo Khotman. Ukhohlakele. So lalela ke. So bo batalisa umntana wena. Ke batla ankarabe ngitsho unobadalisa ngwana go umshape ka kwayi wena. O gobala le ngwana omnyane o because of chelete. Ufuna ukuthi ukhulume la uchaze kahle ukuthi lo mama usukusho ukuthi wena amkhalela ifoni uzoshaya abantwana kahle. Wamkhala nabuwa. Hayibo. Izawuthini itayi masangana nawo. Izawuthini. Mthatheni lo. Yi-rapist kanti. Wena. Ngicocalcula liphondo. Hairstyle ya change. Siketoritina man. Ngiyabuta wetsa ngitho so. Ga o khalimela still. Siyaphapha man wena. Ukwazanga ukwavala ngithi. Awu. Ngakanahlile siyamkhuza uyaphapha la. Kwelo kuphaphela man. Ngawuthusa mawuthuseli wena. Thula sisi. Awu. Urayipiwa ukhuza usisi wakho umtshela ukuthi lo kurayipile wakudala kungazophapha. Wayilale nobhuti. Qolo lethi yami. Qolo. Mama wait. Lovers Jones Liguchi. Hana choice retsa malena. Ke rapist. Sihamba naye. Wena rapist sihamba nawe. Hayibo. Abamfake phansi. Lona i-disciplinary school lovers lo. Uke wayesibhedlela ukuthi checker. Ukuthi u-negative opposite mthatha. Awezange uyithi yenze leyo nto. Angihambile ngayochecka ngiyi-1. U-negative. Angi-right. Bathu right. Bekeyenza ngecondom. Yenza ngekhonto. Lalela ke lovers. Sinenkinga ngalo mfana. Lokho kene kuyadelela lokho. Kudelela umama usidelele nje lithe masifike. Usakufuna la ekhaya. Lo alimfuni. Asibise ku-disciplinary school nje ayeke lo mntana uzommosha. Sihamba nawe wena sihamba nawe. Ma happy siritsa manje lapho. Wena uyalate disciplinary school. Awahambi ngoba kutheni. Lava sithola ngwana o. Maphambi emzini. Ongakaphaphela. Delela ukuthi nje la uthanda idrama. Wantena wasiba Uthanda idrama. Uzoyibona le mamela wena. Ngizokulimaza ke ngicela ukuthi uconcentrate yandiva and ucooperate kulento endithi siyenza sami. Because of akababhali. Hakatsamai. Usile wena. Yabona ngizokwenza Mr. Johnson Liguchi, let's take this guy with us. Hake munkeng. Hakatsamai lo wena. Hake munkeng. Siyamba tsamai. Oso tsamai le rona. Mothomolo. Munkeng. Hakatsamai. Lovers o motshware o. Ke le phela le lenyane. Le o confused wena. Uyadelela nokudelela uyaphapha. I'm telling you, Mr. Johnson Munkeng. Lokhu kuyadela. Understand yini wena? Ngiyeze mfana. Simtholele i-counseling because ngiyabona ngathi u-emotionally Lona unathi ndizamsa kwi-counseling yonke into yakhe ibe right. Anibafuna. Ntho re tlo yetsa nkeng mama ne. Ngwana re tlo mthusa ka counseling. Then olo o mong re tsa malena re ya kwa disciplinary. Re ya kwa disciplinary camp ba ne sa feditse sekolo lena. Ba ke balo dila le ena. Re bona o gutla sa le jwang. Ka case e serious. Ke sa tsebe no ra tsamaya no one re joina lovers ke tsamaya le ena le bo Mr. Jones ka ofela ho re thusa this thing kai o mbona go tsela so ke tlo thusa no ke tsamaya le ngwana o re o disciplinary camp so no lovers ra banka bo mama mama ufuna uthi right next thing ke se ke shabile dikipa le ayo counseling because of rape we ke sona
ya ke sona ya nka change skipa ke tsamaye le lona ona yena ke mo batle pila mehlwaka tlo ya ka re mabatle ya wa itse keng guys ntho e tsalang mona ne kore la bona go etsana ntho tse ngata abuti ka mo o robala le bana ba bona ka mo a fihla ba ba ripa ba ba draka ka mo o su right go abuti go robala le ena ke ntho tse ngata so ntho re tlo etsang re tlo isa ngwana o mnyane o ripiweng ko counseling ba mo cancel this thing ha re qetile ntho re etsa no abuti no re tsamaya le ena o lo bulelwa case ya rape re gutla hape re tsamele ole re mise ko disciplinary school a ba le monje ba mo discipline ba be sharp guys so no se re metse mama o itse ke nkele rata le the next episode because of wow situation nana asimthatha mama tloli dikipa tsa hao di le jwana re tla ilukisa pele